aha mukoro gwo kutaha baronde mikono mu busabadikono bwa Ndece mu district ya Rubirizi ogubiro hizo bari anyuma baziyo hacishayi ca Ndece bikiriza bashabire kwamera hakigambo no kureka kutanisubwa amadini hariho ibintu kutwereka differences tuziriho endwara ubworo no butamanya mwabihurira ababazuko bashatu tebeine dini tebeine kigombe cyo gutegeki tebeine Ruganda izo covid kwiyaretuwa yitabona umusiza rukwatabona chemeye kugira obwire bwo kushaba no kushoma ikigambo cya Ruhanga omukristayo oshemereye kugira obwire bwo kushoma ikigambo cya Ruhanga oburire cyari kugamba niwe aho takarebaga mu Bibuli ubwo nawe najya kinyo omukristayo abikiriza hona bashabirwe kwamira mu kwikiriza okuba bwenshonga twakundana kimanyisa n'ebibyo nanibasatu tubiyaho kandi tubasaba kutungura ihanganyitu kuba tukabasa kwetungura twangana tutayembwire orutoke orukwija kuba n'uruga miliyoni 5 buri mwaka ahabwo kongera hantasya yekanisa n'entunguka no kwegeseza haba kristayo okubaso kwego kukora abakristayo bishatu 15 no batibwe mikono umakura gandi Bishop w'ubureberezi bwa Rwenzori Right Reverend Reuben Kisembo ajumirira abanyishengero hamwe n'abakozi ba government abagumize mu kuriyenguze cyukwetera Uganda izina ribi numurore ku parliament kasumukanya kuriyo abantu bari parliament n'umusaja n'ubunga nibeyongeza sente zite umusabukira nangera kuraki unabona Bishop Kisembo ebyabigambira ha mukoro go kurundana sente zo kumarire kanisa ya Mirembe Church of Uganda erukushango mu burisa bwa Kijongobya mu busabadikono bwa Humura mu district ya Chegegwa kugena mu office kutunga kandi yuko kutunga ene service babanza gurira kana bagurira bena sente zo kutunga misara yabo joke on top of their salary they want you to bribe them very selfish people Oriyo muhezo mutonganizi w'ihanga Jackson Kafuzi ozwekiro wabiraro mukuru w'entebe ya 5 habwa kitagwenda Robert Mugabe ahireyo miliyoni 5 yangira ngo mbasime munonga ahabwo kuba mukozi ro muri mu muhango kandi nawe nareba ngo mushemere kumalize kaniseji mwene mushemerire narishashemerire kuba kwasa umukombeka mwene yamba sente ziri kwingana miliyoni 5 cash kumusime kwa miliyoni 5 za hati nazo no mwika tera umungaro mugana muhango kuno kusaba ngusente zitwasoroza tukwataniza hamwe ko kumubayire mukwataniza kusoroza murole zakoro mulimo gusitekanirizibu kanisa tugonza kuterera bamarwa mugaleke ako Uganda ni yamanya mu Africa ile tune chikopo cha gold Africa we are the first. Sindo we are the first in Africa. Then in the world I think we are the third. Etamiro. So nechi hano nekyo kuswaza na mbwenu that is a bad record on us. Abebembezi basimira abakristayo habokwe hayo bakombeke kanisa yo Murembe eyombekirwa mu bwire bw'amezi mukagagonka batagire gamara handi ho kujya kasanga muso ndagatobunda ba politicians oba bari mu ntebe oba bataru bayitwa abantu ba hano bakora umurimo murundi kugomba kristayo benini kugira ngo bondekera mukama kanisa Gashakones Masindia nabona Philip Murangira.